Hello, idam kim tek hian, idam kim tek dingin hong lamen tunin iki kopnok tu a hilai, tu laitak tu tham to ki zui in a theihhuai tu bo khat ki kum khom ni. Li tung bup a ling long so khat ham tang kum sa khat ta den hi chi in Taangthu a ki cham te hi tun zong hi coronavirus in li tung bup lung kham hongwan ma in tu hangin zong tuamtuam thangin a ling long mi tampi ki hilai hi thu den ciang ki to lai ni kumza a khat ve ta na in le tung do zelin tua hong su sia na te thu tom no ta ki khom ni ama sai na tu khat sa sagi Zomi kumina plaju attack a hi kele black death a chi hong ki pan khia hi the black death a hi kele the plaju a ki chi nak le bacterium nam khat a hi Yersinia pestis a ki chi lat na a ki nom a hi in ni khat ma that in Kim Benedicto a chi in atwat na the black death hilai takin Europe mi person som nga pan som go ki ka sidinga na anga to mi se tum swa se khat ki sum hi chi in Winstone Black 2019 in Gelkia hi twazo hi tu athan sem ciang in the plaju pen a thelo mi ki to ma ata in Europe a hi song the Middle East le adangun po khat donga sukha bek tham lo in som pan som ni ki kala khat ve ki musel hi chiu hi thading akilo khada Benedicto in de sak takin panggen hiam chi le Black Death ichi ben agi kamlet khia le agita khia le in te kamal sat khat hi in to pen Petra Moors ki chi in akhetna in deihvua huai le vom chi in akhetna ki khom the hi chi hi the Black Death pen tu khat sa thum som ni le gu pan tu khat sa thum som nga le thum ki kalin Europe le Middle East a khau pai ma a tuama kum som ki madiakin Asia la isam a taking high plateau a ki pan khin ta chi hi hung to khat ki zo sololi somni ki kim pol in khat ve hong thang ki ka to pen to second plaju pandemic ki chi in the third pandemic be to khat sa ki som go pan to khat sa kwa som ki ka ki khom hi hina na hangin lamdang sak za dong dingin mitampi ki sum in tubang hunna bangin zatui lamsiam dokta tele leitung lamsiam scientist te in na dal na ding in tambi hanciam pi uhi Hihpen tu khat sa sagi somni pan tu khat sa sagi somni le khat kim pen apian masak pen I atop hun dingin ki cham te hi biakin vai kam vai le atom tom te tampi omleh ding hi hi-ung atom kimin akigen pak hini azoma tu khat sa somni kumin cholera attack achi hongki pan khelelo in Hihpen bacterium pan ma in hong piang kya Vibrio cholerae kichi akilo thaina na khat a hi bacteria pan akilo za somge bang pen na kichian kimulo a hi-ung za somi te sunga akimu po khat na te pen sungpai na luang na le tan sa tai na te hi chin ki gen hi te in dang hong keu sak ma in mo hwai lo za in akilo thaile ala hoi pe na nai tom no sungin hong si sak ziaw the hi hina na ben koi pan ki ban khia wan ma masa chi ben kitel chian lo hi ayang ki chian taka aki thei khia masa pen in gas pa Korea again na Ganges Delta pan piang na pen saklam Asia kama ateng India le Bangladesh a ki hei khia masa hi chi hi wakima mi te in hi na pen Morsi chi in samin na anga masa sa naigiat kan ki khomlo in siziaw in to te panin song akilo na diung pai ma hi manin asima sa le sunga ki phum sapa pa hi cholera na pen tu hasagi at somna sagi India sunga Joshua panin ki pan khia in antang ning pan in apiang na hi na ki se lo ma hi manin India buk phiang le
gam dang te to kisop na donga kilo hi Kazakhia Zomi ciang in Thailand Indonesia Java tui kut backpacka zong sangkhat 100,000 si in Philippines donga kizel to hi hiteng pan in China dong kizel bak thamlo in Kazakhia Zomi leni in tembo tung tuang te panin akilo ahi hinat na pen Japan gam donga na tung hi hiteng bakilo mun tampia kilo to manglai in hi-ung alungdam hoi tu khara Kovot luat na in bacterian te na chat ahi man in tuana na piang sok umbuk ki ciang in siso uhi cholera ni na in America le mun tuam na banto in tomkim le tumbuk phial hiya cholera li na nga na chi dong in to in kovot ciang abeding bang in kolum ciang hong kilang zel dan hi adang tuam te ke non da ni in azoma hong pai swang ni Abana tu hazakwa somni kumin Spanish flu achi na hong thang leo hi hunlain zong mi tampi that in leitunga ommi on nga million nga kim hidi hi to ben leitung bu mi phasa se thu swa se khat hi mo khi to be khilo na to asi on somni on songa million somni pa songa kim hidi nga America mi sangguk le ten sagi le tu nga kipha hi to buku be na pen Europe United States le Asia mun po khate pan akisel ma in thai hi hi tu khazakwa som le giat unlai takin adam sakna ding zatui kimokhenai lo hi gammi te sangnau pangte le na semi kempe muk tuam azat na ding in thu kipya hi buku flu na in na lam to ki sai su khama ma a kilo na ding song bai ma hi na ani mi khat about ciang akhu ciang ahache sneeze ahache ciang le akam pan aleng kia achel te ilaka ki sel in akim na ya omi te lo mam hi to ve kilo virus ani khat palong kha in to khi ciang ama mu amit le anak te along ki khak le to en zong lo ti zio hi chi hi hibo ko na pen singte hiat hun be kwan le kwa zukhun ki kal in piang phadia kin hibang hon changin America mi sang ni 200,000 bangza to tungo hi Centers for Disease Control and Prevention in again na tuma song thun lai nangawn in zong US gamni tu thumpan tenli le tu kwa 49,000 bang wabu khu to kizom in si uhi hinat na pen tom te tam te le naw pai te tunga tumpai phadia ki ahi songin hinat na hangin asi kar kap te pen akum tam ahilo hangin gal kido na pana asi te sang tam zo hi kichi hi bu khu na hongpian khet na akithai lo ma bangin Spanish flu akichi zen hang Spain pan hong piang kya hi ton lo hi tuana na to ki size Spanish te begin to puak ahi manin aki ummo bek hi a po khatte in hi virus pen French pan hi khadin hi chi in French flu achi song ki umbe hi adang tom te ki non tingin ahi songin hina na in mi tampi ta taga me kong in le lo nei lo sok sakin ali khatwa ma na hi chi ki bukhia hi to na tulai ta thu piang hi COVID-19 akichi coronavirus pen tu ni la som le kwa in hong ki bat kya thangin tu ni le som ni in thang chi taken hong thang kya hi virus in zong mun tom ban in na lam to ki sai ma hi in akisang ngia lo coronavirus pan hong piang hi in kwa tom le kam tom te ki zop na haktan zo phial hi to ki sai go tu lai takin apiang laitak hi manin hong tam gen ki ni COVID-19 pen na chi din sang in virus hi zo hi chiu hi COVID-19 in tak pen Coronavirus Disease 2019 achi na hiya Nidang te to agipang lo thei ding midang asukhalo ding le minop saklo ding ahilo khat in akivo min khat hi chi in Tedros Adhanom in gen hi coronavirus pen Beijing pan taisagok par aki hal namun Wuhan pan hongkipan hiya hi chi in kimuk hiya hi tu nila som le kwa be kwan in tuamun pan in hi virus pen
gamza le somsagi banga kimukhia in akilo na hu khau loma ma a hi manin virus anga le asimi hong tam to hi thu akipwak na tungtonin virus nei chinami te in chisa hu chila sa kam na dan ding haksa chi te nei chiu hi isunga infectious disease lam asiam pe na hi Dr. Anthony Fauci in tuma asolo khadin again na a zani in United States a coronavirus anga mi on million bang ki pha in sang khat 100,000 bang asi ki om ta hi chi in US Governor Hogan in gen kya hi bang hong be lap lai yam chi le US Governor Hogan in again na a coronavirus hanga American mi asi ben Vietnam War le Korean War a asi mi agi gom sa sanin kitam so hi chi hi virus ng kan sem to kisui in china le asi ong kire lap to a hi mani mun po khatia at tam to kisui in sang ki khakin latin ki khakin achupima ma na septe a hi kenak le sep nangawn ki khakin mun khara mi songa tungsia pan atungsia omthailo ding bana tu hun changena mi som tungsia omthailo ding chi bangin khantorin atom na a puswa khalo ding dongin hongkhau pai to da hi thu to ki sai ki gen na zak na le mo na te atom ta khiding le ki panglo por khat omthading a hi manin tulai taka piang thu to ki su in hisa to hongkho Bawlding na pen kilo na ding bai luma ma hi manin iom na chara ki dom chani thu thang akipula khempe ngai ke un honglao sakin hongling long saklal ding hi thungai vet ke un hong chi ka hi ke yo a theihhuai thu a hi manin ngai un la a hiang gai pa ke un atop na le achupi pe na kongai kham no bu a anungta pasian anei te I hi manin to pa ma muang in ama tunga vai khempe ap soni chi in tha hong pen wang ong lungdam